O te whaapai atu maleanganga whaaloalo e le pa ia mawalunga o si o tātou o tunuu i ona tūlanga whaalupe, whapea fo ona whaataro whaatu le mamalu o le vasenga o le au whaasalalau. Whaamalo le soifua manuia, whaafitai le whalau le nei vai aso o le amaea. O nisi o mta upu tūpito sa soala upule ma whaamaunia e le kapeneta le nei vai aso i lana fontanga. Ia ua manatu e whaailoa aloa i atu i le tunuu mo le silafia. O le whaawawina pea o le whaatupeina e le malo o porkalame mo ngase a wina atu i whafo mo tongfitinga. O le nei porkalame o le Samoa Medical Treatment Scheme ua loa tausanga o whaatino. O ngase e le mawhai o na whaatino i a tongfitinga i Samoa nei. Ia e ilo tutoa i lalo ai e ingo le nei porkalame mo le awina atu i whafo mo tongfitinga. I le tausanga wha le tupe o loo wha ngā solo nei, sa whaatatawina le 5 miliona mo ngase e awina atu i whafo, peitai ua maitawina le siitia pea o tālusanga e whato ai mai le kapeneta mo ngase e awina atu i whafo. Ma o le ala lea ua whaamaoni ai e le kapeneta le tuina atu o le 1 miliona tāla whaaupopo. E whaawawai o na whaatupe le porkalame mo le anga i atu i le whaaiunga o le tausanga whaalitupe o loo whaanga solo nei. O le taimi nei o loo awina i New Zealand ngase mo tongfitinga. O le vaai mamau le tātou malo ia mawhai o na whaatino le tongfitinga lava i Samoa nei o ngase. E au noa ma le toe awina atu i whafo. A whai e moomia ia to mai whaapitoa tau fōmai e le o maua i Samoa nei. E ei awala ma ia inga eu ia ina ia mawhai o na awai mai ia fōmai e ei to mai whaapitoa. E tongawhiti i Samoa tātou ngase. Ma tau fi ai le toe tau malanga ese o nai o tātou tangata i New Zealand. Po o initia e whaatino ai a lātou tongawhitinga. O loo anga i nei i ai le fuafuanga le malo i le tūlanga lea. E taua tele le vawe vaai o fōmai au le i o ina tūlanga whaingata se ngase. O le whautuanga whale soifua malolo ina e masani ai le whaafonga le tunu. E siri le puipuia na i lo le tongfitia. O se whaamanatu e au na ave i ai le whaataua a tātou uma. Awa o tongfitinga a fōmai. Te lele a manoa e mwhai ai o na toe whaafo i ai le malosi, pe whaasau ina ai le soifua o i lātou e ngase. Pe a whai e vave o na maua mai, ai maise lava i ngase onga e pe o le kānesa, mai o le whatu, maisi. O le whautuanga ia whaatino siaki i whafo mai, ma tausi le soifua malolo ina e pe o na whautua mai ali i matamai tai fo mai. O tofinga o le taitaifono ma sui o le komisi o ngā luenga le malo. Ua whaamautu tofinga mo le taitaifono ma sui o le komisi o ngā luenga le malo. E tusai ma le vaenga fitu pui valu wha, ma le pui valu 5 o le whaavae o le malo tuto o tasi o Samoa. O nisi nei o tofinga ma walurunga ma tāua le tātou malo, a wale whaafoeina le lei o ngā luenga, e tauala atu i le komisi o ngā luenga le malo. O le whaatulanganga o sui o le komisi e tolu, e au fiai le taitaifono ma sui o le komisi e tolua. I le amataina o ngā luenga le tātou malo i a iulai o le tausanga ni te anei. Sa tau abeina i le fionga i ala wano vau sa epa ma nonu le maunga sa le imoa wa ai tofinga o sui o le komisi ina ua whaamawai le taitaifono sa iai a ai ono mo se sua.
Ma se tasi o sui o le komisi le tō whā ia awelua Samuelu e Nari. Sa se e mai la wano e tau ave le tuwhinga o le taitaifono. Se ia o ina tuina mai lana whaamawaenga i le vai aso na te anei. O lea ua maea le filifilinga o sui o le komisi mo le whaamaoninga a le ao o le malo. Ua tōwhia i le tūlanga taitaifono le fionga i a nonu le maunga sa le imo wa ai. E sui tūlanga i le fionga i a lauano vau sa epa ua whaamawai. Ua tōwhia le fionga i a ngā toloai tili ana mua a whamasanga, ma le fionga i a whonati perilini o sui o le komisi. O nei tōwhinga e taitolu tausanga matua ilo. E avele nei lao e moli atuai le whaamalo, ma le whaaftai le tātou malo i le fionga i ala wano vau sa epa, ma lana tautua i le komisi, e ala i le tōwhinga o le sui, ma le taitaifono o le komisi. E le ngata fo i lea, a o isi ona tōwhinga sa tautua ai le malo, e ala i le tōwhinga o le ofisa sili o le mtanga luenga a le Palemia ma le KAPENETA i tausanga ua mawai. Whaafitai le tautua mo si o tātou atunuu ma le malo. Ia sanga whaamanuia le atua i fuafuanga mo le lumanai. Ia sanga iane ai o le langi i tamali i ua tōwhia nei, mo le whaawawina o le ngā luenga a le komisi o ngā luenga a le malo. Ia manuia lo o tau tūlai mai. O lo o whaapopo fo inisi o tōwhinga, o le taitaifono, masui o le komiti whauwhautua mo tutongi po le tātou Remuneration Tribunal. Ua whaamautu fo i tōwhinga mo le komiti whauwhautua mo tutongi. O le nei komiti na mua i whaatuina le luafe manitolu. I lalo le tūlafono mo le komiti whauwhautua mo tutongi. O se tasi o komiti au ngā, ma lave tū, i le whaatulanga ina o tutongi o le awhai ngā le malo, i le sfulu walu tausanga ua mbai. E manatu le tātou malo, e ao o na whaawau le nei ngā luenga tāua, ina ia mawhai ai pea o na matai tūlanga o tutongi, o le awhai ngā luenga le malo, mawhautua ina le KAPENETA i le anga i atu i le lumanai. E tolu sui o le komiti, e au fiai le taitaifono, masui e lua. O tamali isa umia nei tōwhinga, e au fiai le tō whai a mulitalo ali mua e sekia solofa, i le tūlanga taitaifono ua tuumalo. O sui na au fiai, tātau ali tia awha le sā, ua tuumalo. Ma le fionga i a awhamasanga to le foa whaamatala. Sa tōwhia taluai nei i a tuiloma sina Retslav, e sui tūlanga i a tātau ali tia awha le sā. Ma o tōwhinga ua whaamautu nei, e au fiai le fionga i a tuala Farani Chantung, i le tūlanga taitaifono. E whaawau le tōwhinga o tuiloma sina Retslav, ato ai ma le fionga i a Muaausa Joseph Walters, e sui tūlanga i le fionga i a awhamasanga ua whaamalolo ma mailana whaamawaenga. O te whaaleoina le anganga whaafitai o le tātou malo i le tautua, a le fionga i a awhamasanga whaamatala, i le tele o tausanga sa ia tau abenai le tōwhinga o le sui o le nei komiti. E le titi lona sao i whauina o whautuanga anoa le komiti, sa tuina mai le KAPENETA i tūlanga taututongi o le awhai ngā luenga le malo. E ui fo'i ina whai ilangi le fōlaunga,
a le tofā mo le talo e sekia solofa. Ma le fionga ia matatau e li tia afa le sā. A ua tautalaso a la ngā duenga, sa puno wa iai le komiti le nei. E mana tua pea lo la sao, ma le au nanga i le tātou malo, e ala i o la tofinga. Mo le komiti ua tofia nei, ia manuia lo o tau tūla i mai, ma ia vaatele pea i le atua lo o tau whaiva. Ia manuia le whaafonga tāpua ia si o tātou atunuu, ma ia awali tia e le atua i tātou uma, i le anga i atu i le whai unga o le nei vai aso. Soifua. Ia, nei tū lai tala atua i le awanoa, mo loutou mamalu i le au whasalalau. Ia, e eini o tau whesili. Se mamanu leo mawale amanoa tātou te wheiroa iai. Mano soifua lau Fiame Naomi Mataafa. Mo watu se whesili ine tātou apanoi o whaururunga ofisa o nisimu tanga Novema. Nei maa wale ua o iai nisi fō mai le komisio le pisasi o la tau le matau aveina ia na marunga ia whaihoisina le wana whaasara tāwina o nisimu tanga Novema kino. Tāni ngā wā oma o le soifua manu roina. Ia, pōmia le nato e whaarua atua le proceso le o le whainga le recruitment, ia, ten whainga e whaamari ngana mai le, tūlama wo o ia, awanoa ia, whaamua. Walelei, o le whasalawina o awanoa o le matati alawa lea le komisi. Ia, e einisi o luitau sa whiangai malatou. Ia, ai maise o sui o laulau fui e whaia ia le whaatalanoina o awanoa. O matanga luenga ia e pe ona au mai foi e tāua tele o le matanga luenga wa onga ma le matanga luenga o soifu maloloina. Ia ma le matanga luenga o whamisinonga. Ia ma olo abatu pea ia le tālusanga le KAPENETA i le tātou komisi. Ina ia avele latou whaamua e mo mia tele ia tātou tofinga nei mo le whaangai o inga. Ia, ai atonu fo i le o iei fo se me whaapole nai tele ia le tātou atonu. Ia o awano fo i mawai ia le awano mo isi tangata whainga alua ngā le malo. Ai mai se ia le basenga fo i le o ACEO. Sila fo i lātou ma whaataitai e tau ave ia tūlanga o whaululunga o tātou mtanga aluenga. Sa iei ia se whamatalanga sa tu ina mai e le komisi i le toa sa iei. Ona sa mata i tu ina. E pei wa pala lasi whaatasi uma taimi e umai. Ia ofisa nei. Ia ole a pala lasi whaatasi fo i le taimi e whaasala umai. Ia mawhai e tofinga. Sa iei la so lato manatu fo i lea. E pei whaongale a wanoa e tau tu whaasolo ai stagger. Le whaia o appointments. Ia, o se whina ngalo lava le nā o le komisi ia nau ta inga lava le KAPENETA. Ina ia maua mai e tofinga o tātou ofisa tāua nei. Mai wha moe o le ua a toa tino le komisi. O le ia wha pefo ima le tātou komiti le o tutongi. Ia wā o le sivaenga le e ona sui tutonu o lau o le whaatanono ino a wanoa nei. Ia atonu o le amawhai una iai le whaasolonga o le nanga duenga. O lo whaatatari atu iai le tātou malo. Tō whiwa, o le 5 miliona lea o whāpake tō tātou tō pēa veinga sina sepa, o le uto whāpako atu le si 1 miliona. O le tai tō sana whāpako. Ani ngā sina se po i whakongu e lo whiwa. Ani ngā sina se siliona tō tele sa avei whakonga. Mālo i tātou 5 miliona lea o whāpako. O le whingwhawai ai a ver whamua i ngase o le whatu. Pe o le situlanga le nā. Whatu pula ia i matauina i le kanesa.
O le vaenga tupe lea e te au mai e sao. E 5 miliona ia a lea ua ele i atoa le ono masina o le tatou tausanga whaale tupe. Ua mai tauina foi la ma le tutoa e le kapeneta ia le sawa sawa o le ia ale mea ia o le foi le ele isi sitali e avatu foi le i le atunuu mai e ngase i le tau mawhai atu. O le tatou tala o le tupe taluai e 4 miliona sa iai o le tala o le tupe tausanga le nei e 5 miliona. Ona sa vaai ia le ofisa o le tupe. O le si vaenga tele o le tupe i le luasfulu tasi. O le nalu i le tutongi o nofoanga foi le o le quarantine. I le taimil na COVID. Na manatu ai la ia le foi le tau whapau mai le tausanga nei. Ia o le lava ua mata i tū ma le tutoa. Le sawa o le tūlai mai o ngase. Pela le sa wha umi ia sa wha matalanga. Ia taru lava ona Palemia mata i tūina le tātou por kalame lea. E te tau ona tātou sa ili nisi au wala foi le tong fitia ia tātou tangata. Awai tō lai titi le whainu mera e mwhaina awe fafo. Ai whaina whaitonga fitinga i nei au wala ia o le amai o fo mai whapitoa. Ma ia lava le tupe whawhainga luenga le malo e whaelelea ai ia foi lea ia whale mai. Ma tō tonga o whale mai. E mwhaina whawhainga o fie no mai ia fo mai whapitoa mai whafo. A tonu o se awala lea e fo ia ai le whawhitauli lea. Ai mai se o le tō tele atu o tangata e mwhai ona whaamanuia ina. Ai o le fufuanga le nāre kapeneta lea na whai to e whaupopo ia le tupe lea e 1 miliona. I lalo tupe le fufuina. Ma e whaafitai ona o le iai ia le vaenga lea o le talo o le tupe mawhaina tua iai. Ia i manaunga ia i le foi le whaangasolo mai o tātou ngase. Nei lo ki o mana no pa tai mo ko sam ko. To tonu le ya felo so no ma ya le mta pro sa si le te pa mo le lo fi ma le mai ta wa to le lo ma ma mai e pito. Le foi sa a ma wo fo il funtanga ma do fa ta si le tu la ese fo lo so no ka ma ta ku sa e la nga mo sa mo na ti. Funtanga le i ku pito la se expectation fo le lo fi mo sa mo ai me se lo ma ta ku ya sa la ngai New York. Ia, e pei o fono ia o le swinga o le tau, e pei e tolu lava mea o lo ave ia le, foi le tolu mea lau tele. O ngai o inga e whaiti tia ai le si tia o le vevela, mitigation for climate change. Ia, o le vaenga foi lea, o ngai o inga e whai mo le puipuinga, adaptation. Ia, ma le vaenga lona tolu foi lea o tupe mo mia. O le whamoimoe ia i le mata i tū atu o le whaasolo mai o whonutanga te tele nei. O le whonutanga taluai le sa whai i Scotland. O le whape ai o tele ina taatia uma i ai inga e whaatino ai mea. Foi le rule book ma tala noa i le vaevaenga o tupe e ave le mitigation. Ia ma vaevaenga o tupe ave le adaptation. Ia ma tilo fo i tupe foi le sa tauofo mai ai ia malo ese mo pledges. E la alfa mo o le fono nei e ta o le implementation conference. Foi le amatalona na mafaiona fa ngaioi tele o mea. Ai o le sia tūlanga o lo tuli loa pea e le Pasifika o le mele ta o le loss and damage. O le tūlanga o mea ua whaaleanga ina. E ala i whaalavelave e whaale natura. Ia ma le taui. E te tau ona maua mai ai. Po se whaaupoponga fo i mo tupe ia e loo whaamaupopo mo le swing o le tau. Ina ia ma whai ona whaitauina ai mea ua whaaleanga ina. Ai mai se la mo atunu utau atia e pei o tātou. O se mata upuale nei loss and damage o lo tau ave e le tātou i tūlangi. O nei vai o tātou tamau ainga.
O taimi umala e tupu ai whaalawe ma whaina ia tātou aseta. Ia e solo muri pēa lava le tātou te mau ainga. Ia o le mela a whapena le whaupopo le solo muri. Ia e anga ia i tua tātou e le mwhai o na anga i luma. Pe o le nganga le na e whawai ai ia lea fo i vaenga o le loss and damage. E tau tā ofi mai ai le solo muri lea e mawai ia te mau ainga vai. Ai mese o atunu laiti po atu motu. O e ainga la ia le vaenga le na loss and damage. Malesi tau mawhainga lea o lo ngalua ia le malo o whatasi. O mele ta o le vulnerability index. E iei le toa ngā fua e whaatūlanga ai ia whesosoani e ave mo atunu mai le taimi. O le fua le iei nei i le vainga atunu tau atia e pe o Samoa. E tūlanga tutusa uma atunu umalosi ma atunu vai. Ma e tusa ua ova i le tolus fulu tau sanga o tau mawhai pea e whai se fua. E mawhai ona tuu iei tutonu. Ia tūlanga whaapitoa o atunu laiti ma atunu tau atia. E le mawhai na whaatusa ia atunu laiti vai le tamau ainga ma atunu te tele. Ia o le si ngai o inga tele lalna le e le wha moe po le tausanga fou. Ia e a inga ma mea nei o le swinga o le tau. E wha ngā solo ai i le malo au whatasi. Le pāsia o le fua lea. E fua i ai ia le whaasoa mo whesoasoani. Ia, e tele ana waia ma tā upu foi lea e talanoa ina i whonatanga nei. Ai pei o vaenga te tele na o oto ina atu. Ia, ma e lea ia se swinga tele o le tau ave o le mau a Samoa ma le tātou i tūlangi. Ona foi lea o tātou ia le i tūlangi pito a afia i le si o le sami. E tau wala mai lea i le bevela i le swinga o le tau. Ma o whapena ona tau ave ai pea e le Pasifika. Ia ana mau o le whaititia mai o le bevela. Foi le ia tauwhi mai awane i si i atu tele. I le mele wanga i nei ai. Awa o le ngā luenga i le whaititia. Foi le o le si o le bevela. O le tau mwhai lea i atu nuu ia lato manusi anga. Foi ia o lo whaatupu ai ia le awhaina o le osone. Ia se mai lato mai foi lea maa susunu, sua ia o le la e pei o le lua felima sefulu, o le tele ina whai mai malona. E o atu le lua felima sefulu o mawhaina se mai e lato. Ia e tofu a atu nuu ma lato ngā luenga i whai. I le ngā luenga lea. Ia o le tūlanga ia. Ia mawhai ona maupopo whai ngā tonu. A malo nei e au whatasi lalo whontanga ia. Ia po malo au whatasi because o le UN ia COPS ia e whai nei. Ma ia loto tutusa ia tangata. E sawa wali whatasi le wha moe. E whaasao mai ia le tātou pāneta. Mai le tūlanga whale tonu le o tātou wanga ia tu. Ia? O le fionga le liminsta ia le atinu. Wa le foi e malanga ia le fionga le sui Palemia. Ia, tūlanga masani ia e whaasolo i le ainga KAPENETA. Ia. O le atinu le la whaamulu ia vai ia le ngā luenga le KAPENETA ia ma le tātou malo.